Проходим, за дом, давай. Это прям наступление. Прям где-то близко, прям очень. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 Maret 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan saat pasukan Rusia dalam masa-masa genting dari sergapan militer Ukraina di desa Kamenskoye. Tentara batalion Rusia Krim tampak berjuang untuk keluar dari penyergapan yang dilakukan oleh militer Ukraina di sekitar wilayah Zaporizhia. Dan menariknya, pada saat yang sama juga menyelamatkan seorang wanita dari penembakan di desa Kamenskoye. Rekaman video langka tentang pertempuran dan evakuasi seorang warga sipil direkam melalui kamera aksi pada pelindung kepala salah satu pejuang detasemen Baghdad di bawah komando komandan dengan tanda panggilan Bond. Beruntung pasukan Rusia berhasil selamat. Помоги, блядь. Ты в наушниках стреляй. Выстрел! Смолян кого-то видит. Смолян! Видишь? Гранатомет. Проходим, за дом, давай. Прям где-то близко, прям очень нормально. Давай. Нам все выгружать, все байки. Да, оттуда все. Мы сейчас очень быстро поедем, все улетит. Обезболили? Все накачано. Да, давай. Грузи меня. Давай, Бери, аккуратнее, за пятку перевали. Не, вот, здесь, бери. Вот, за это. Я возьму. Терпи. Салон! Давай, заносите. Куда, страхуй, сиди ее. Давай, садись. Setahun berlalu invasi, Rusia melaporkan 390 pesawat Ukraina, 211 helikopter, 3.256 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 149.240 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-370.